Mbiche mwanya muraithiri o Meru TV nkerigera ntuko yaku nitite na mbere ikwagira umbitikirie kwa gitio gikinene pumbe kwethirwa ngikumenyithia jara kiri metha yetu ya nteto cha Meru TV muthenya ni ukambita Kathure wa Mburugu tukiambiria ni gutwika Moses Wetangula na menereti uria wari rais wa Kenya Uhuru Kenyatta akimuria kwa gitio tongeria bwa rais Ruto akiaria Wetangula ugite kagita karia ari wathanine Kibaki atamumira uria kumira Ruto akimuria kwa gitio tongeria bwa rais Ruto. Ninyi mnajua kwa miaka 10 huyu rais wetu mstaafu mwenye anazungumza maneno mengi sasa, na mimi nimemshauri na nazidi kumshauri ndugu yangu Uhuru Kenyatta, kwa sababu yeye alinipata mimi bunge, tumefanya kazi na yeye, tulikuwa kwa cabinet ya Kibaki na yeye. Wewe ndugu yangu Rais Uhuru, vile ulifanya kazi bila kusumbuliwa na mzee Kibaki na mzee Moi, usimsumbue Rais Ruto. Umestaafu, wewe kuwa mtu wa kushauri, sio wa kunungunika. Kuwa mtu wa kushauri, mtu ya kusaidia nchi. Because when a country goes astray, we count on our senior leaders, including you, Uhuru Kenyatta, as a retired president, to call the country to order. How will you call the country to order if you are visibly biased, permanently complaining, calling people names, and saying things that are not understandable by any reasonable person? Hizi ndizo vitu tunakuambia kwa heshima. You are our president. We give you the respect of a retired president. And respect begets respect. Jiheshimu, uheshimiwe. Nyinyi mnajua. Nabwa kariba kanyakine bari na muthuro jumunene ikirea bakuga sibitare ya Kanyakine level 4 itikurita ngugi uria kubaterie kumania no garuruku bwarua kiri bodi ya sibitari na tongeria nene ba sibitare u kuringana na karibaba ni batete wetikyo bwao na dagitari no ntubo ajaria aja kuthithika kiri sibitari u bakiumeneria no ntubo gwitithia sibitari uria gutibaterie. Jeff Wagituma ena ripoti. Na bwa kariba wandi ya Bogeta ireri kiri gicigo mbunge gya South Menti aja kaunti ya Meru ni baumirite gutetera sibitari yao ya Kanyakine iria baugite nande ni thirite tikuba utungata kinya kanini na kuorotithiria kiara ndagitari munene sibitari na iji na kinya mbundi thirite kithurwa ku ni gavana wa Meru Reverend Mutuma Ntoithinkia. No ntoiyethetie no munene no watchman nue ngetikipa, nue sweeper, nue nasi, nue motesia, nue kila kitu. Sibitari kaumba kuma na leo kaumoke yoka banga kurani sibitari ya kioski. Nkurukia karibaba ne baugite nande sibitari yeu nire migutethia mugongo buru kinyoke ja kwithira ne gutethia nto kuma kinya tharakanithi. Ura tutuira kumatukia muntu sibitari ire ageta akatharwa. Uri kinyo ukerwa lazima wambe umurire mbe registration. Kinya guti emergency guti first aid ukerwo tirite mbeca iu guti untwathithirwa sibitari ri antu babutiro kwaga shortage ya mandagitari nte gwitikia shortage ya ndagitari getethagia kwenderia cukuru sibitari other than kumithiria tutina antu sibitari onto sibitari athukire buru ndagitari ura wejira aja tutumena imwana wetu nturi areje sibitari yetu areje kaitara mantu yangi eje yamana sisire ku ndagitari bari ku siyo bari ku indi ambiro butantu bonde sibitari raga services. Chugwa to dai nyoka ya Kanyakine antu batura kuma rokere 6 mwanga 6 yogoro meda chugi antundo ute services uto tena sisi baiku tenda kitari bariku na yeje ngogende kumurokere bautu tu antu Kanyakine tukigwa nkuma ate antu benyaba ikara sibitari aria muntu aje tu nyaka mto muthia services nuntu daktari nwe ira mantu yao kingi kuma kiria karibaba moji ari jau kuma rokere ugorwa kaumo ikiria thithire tu akikira tazi gya korenjes to akena tonyire sibitari gutindao utikinya panando muntu ageta gukwira mbere na ndaromba ngaba na ugotegere tukumudhura muntu uju ronto muntu gezo tutwethia Kanyakine enda daktari lakini daktari tukayotethia tukayoturaga ayeturaga nonto boy ni muntu agia rukire age service mwanka 12 mwekoro mwarejire au ajetwe
ena document na nda eye witness anda methoma mandira ko methoma woni cho utuko last night ndona mwekuru ya Saturday atona services na naibaroga ya sibu akoni mwekuru na rumete kuntobere pua kutena mbecha atena antu baba mutethia ni murungu na daktari amutethie daktari anigire tu muntu warara au ni areta kioro yaro maga au yaro ni muntu akombo buru mona muntu akwira ili ayani sabi yo muntu neza kandi mitondine mantu tuko yale kaburu bacu tandu bakanyakine ni araba kirikiria baugite na ndesibitari iji yete nyongo ya kurija wa nkunku katikati ka aje na tongeria basibitari iji ni kintu ya postmortem ijitetie mbeca changes tie mari mbere gutwire postmortem era thithe gwi cibitari ongwa ngiri 6 ndagitari aka provide wa cibitari oyu ukathithirwo postmortem mweku ugeta kuthika muntu kuna report ukahewa na ndipeni ere yijirite postmortem era bwa mbere ma ore era hera ngiri 7 cibitari kuratwikikanire une kuria facility. Apart from that, nuko choko ka chanjo ambeche inge kando yuite kule wakinya account ine ya cibitari. Ile wa mendi supu engwa direct account inewe, M-Pesa newe na ringi akanengerwa ambesha cash. We have the evidence. Kia watu wanasema wametumia daktari pesa. Kwani akona till ya hospitali anatumiwa pesa na yeye akona msala yake. Corruption ndio imeingia hapo. Nasikia hata watu wanaandikiwa ndawa ukienda kununua daktari mmoja anakufuata anakuambia lete 500 nikufanyie hii na hii mpaka x-ray mpaka nini. Sasa hospitali imeharibika na watu wetu wanalia. Ndina evidence ya mtu mmoja tumite ngiri 10 kirithimo daktari na message iko hapa na bado tunafuatilia zingine. Mwingine mwenye tulipata ni shahidi na ako tayari hata kutoa ushahidi wake. Huyu alilipa cash money na relative wako walichajiwa 7,000, hiyo iko na receipt na ingine kando cash money. They have the relative to explain. Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Avingati ba gavana Mutuma batongeretwe ni PA wawe Patrick Nkonga ni boriti akariko kwa tambaru gavana Mutuma kiri kithurano kya 2027 bakiuga ni mutongeria uri na maono jago chinchia county ya Meru mutugi wa Kiambini wa ubanganitie. Boto ya gavana Mutuma Ntwithingi ikinyite kanisa-ini ya St. Peter's kaunjira Northimenti ni baringirite ndebe gavana Mutuma kuona na gutarwa kire kithurano kia mwaka jwa 2027 bakiuga nageretwe na kuoneka imutongere mwiti ngugi mwendithire na mukiri murungu. Mutuma ni mtu ukulita kwe akiwa atanaenda na tongeria bangi na kia tokea na shayau kuona mrango litangwe na mheshimiwa wenu wao nipo kuona Mutuma ni mtu wa maendeleo. Wote mtongabana kera soni no tongabana karetie na gavana imutongeria na baraba kwenda bakiara ya tato cia gavana tena kanya kwa bachokeria no tongabana kiria nakyo ikanya kuritira Ameru muge baraba kwenda na getuma ibana na getuma gavana Mutuma Ntwithingi ingoge yale calling other forces, my colleagues politicians, baraba kuma Mutuma na kwa Mutuma is a God chosen bamwekanya twende tujaji kugie Mutuma ne itanere yagala kwa 2027 mwaka 2032 no tunao Mutuma itanere ala ya thirikari ria nyotewe lakini tukamunengera a fresh 5 years tukadima kugie Mutuma tukomba kujaji gavana Mutuma. Bwana Yesu asifiwe. Na baraba uruma ibethirite bageretwe munya nageretwe mamwara nageretwe thikari nturi nageretwe ando bogonde otura ndi murakutana ingewa kigerio aragwa pasiri na ndio tubakumaka mtu kigerio gwete kigerio Yaredwi ni kiongozi atumirite kanyagaka kuringira ndebe munini wa rais Profesa Kithure Kindiki ukebera laini ya president na deputy owe 2027 tunengerwa tekia deputy president William Machoke Ntwithingi Achoke 2032 tuone president yogo Ameru wedo kura Kindiki leketo yunti kara no kamana mkabiri yangu no mkato support deputy president kuna tunengeria gitarene 2027 to 2032 kwa wangu wetu hata kurunga matoka Kindiki na ati Kindiki nayo heshima ato kwenda Meru itarandene ya mapi ya Kenya
not and to beto our brothers from Equivalent tutuire kwa support kumegita ya Uhuru Kenyatta, Kibaki, Mzee Kenyatta, Ruto tuinwe hatu bitare na ndikira ibatu kwa tenjara akenda mutora ya na deputy president kuma Mount Kenya West, kuma Mount Kenya Mid East na ara tumite Meru Kuruki kiongozi na rombete ya Meru kugwata mbaru na kuigika kiama kia Nopeo gitongeretwe ni mubunge Mpuru wa Buri awi mwiji kanise mwa kila kitu Meru ayo heshima ni kiama ayo tena ile political party tuna kiama cha Nopeo kila party ila ni mheshimiwa Mpuru na ni kuroba kijana to support kiama kiu muntu batui tuleta to support kiama vingi vya tuta tuatikaome tukiwa uteketo kuona itivira tokwenda lakini tuena wa political party through our party in general forum komba kwenda mbele. Kiripotera Meru TV kuma Kaunjira gishigo bunge keno athimenti Beta Mutugi wa Kiambi. Murungamiri wa bodi ya municipality ya Timau Mugambia Ngaine na menereti ya tongeria bathure ikirea kugai wagibwa mirandi ya weti na mbere ikirea kari akiariria kari ya Ngaine na ithukerete mubunge wa gishigo mbunge kia Bore Mugambire ndikiri akiuga guti maendeleo areta Bore kwa kagitaka wa Karobishine mwende Olaiboni ni wothuranirite. Mutongeria kuma Bore na rieto Mugambia Ngaine na ukirerete mbunge uri kwa Bore Mugambire ndekiri na nekira kwa kaita kaibindi biele birathuri oteweti na mbere aretete Bore untu akuwa mbunge we nyangetie miaka ye utheri buru ndio ati miaka 10 tuhanekera ndikiri utongeria Bore kiujagira tuchiuja muno ndio tutera mikebe mbunge kawe ita kumarira antu baku bara bakulingire kula tuweka kimani nende ukore ndikiri na ko milio manite ndio manite Ruide bwe gwano ntobwa kwa stima miaka 10 bokaninge wikindi ndegoro edete kairo yegore ndikiri miaka 10 na ndio rugatu kunengera keta haiwezi ataweza kumrejea kana itawezekana itawezekana kweli tutule barabara ni tuo tukilinga barabara tuwete da siasa tuambilia kulinga siasa kwa kitu kikadide kama ile kwa hiyo kadide tika tukadide kama ile tena sawa na hata tutelia kama ile mtu akenda siasa au ile siasa na tukaenda tukiura gogo tukiona maendeleo kaile indira kwa kurudia mwambio tuanga ile 2027 Koloki aturarewa data kwa police station ya moya akirwe iratiye manusu na location yeo etutu location yeo ni ayani akwenda kuja mjumbe ni kanisani inawe kirie besha ndikiri akirikia Ngaine arua gishigo kia Bore East ni keulanire buruntu kinya barabara ire ko utejwe bwithitwo omana wa stima akiwa mirandi emekai irarendekiri aretete ya weti na mbere gishigo kia Bore West barabara yetu mbaja tutwa ni imbesha cia gwikira rami na mujumbe atera yotira kwa sababu gani yetekeri rami anto batura na ibanga na ndita barabara ya kuma gitimene kirashene egwiri kwezwa ina rami barabara ya kuma site kuchoka kwa etimene egwiri kwezwa ina rami na mbeche hizi sionde ni nenkaneli dirikali ende mujumbe wetu Kabwe
Atena masirai jantu bandere ku. Utu tuongeria baratu kwenda. Kiripotera Meru TV kuma Bore Mbita wa Mwende Walaiboni. Muthiaji wa nteto chietu mureithiri wa Meru TV tana mbere na kuturumira kinya kiri mitandao ya kinandihira ni YouTube na Facebook @Meru TV Kenya. Rito rako Kambita Kathure wa Mburugono kebia mitambo nonto kuri na mibango ingi kathumba tukuthuranirite.